Kashnong mau kerwat ke bahap apok kahima maharam. Haga district Southwest Khasi Hills haka hendruk terik urempang arajar apun Riau kalapan hak perdano yau mau mer jang jingdap sis pa asnem jang kashnong. Haka bah usembut menteri rang ba kejela ba presiden Tensong ulalong kongsan rengkat kejingidan lang UMLA ke mau kerwat uba renik dan lengdok tongkar kumu sembut kongsan. Haga ni kesi ke bapan hak perda uba presiden Tensong ulayo ruban play yau maddur jong menteri benengkong na mau kerwat. Uteman basan Rosaya Nongrem balayo ban pelat jika kot leng kedop kepada history jang kasnong do ba renik ton leng dot tongkar UMLA jang nekatan nang tay ka website jang kasnong do MDC barem ka mau kerwat uba karnes sosyang bat laplat ru ya ke souvenir jang kasnong uba presiden Tensong ba ajeng kran nagani gasi ula pertoy kasnong mau kerwat ka bal pemi shibon kirau kraw bat kinong yalam nagani nekatan ulang ru bagi sarkar kadang ni kejing angnut ban kentio ke negara distrik bat ulapan menapat ba bagi surok wailoi mau kerwat ke bagi pat ba akila angnut la slam ban yo surok ke bahe bat ka ba khamba shen kan seurlong no ha ke bagi sarkar jela kelapan kre pan pentrai no ke surok intermediate lane na wailoi mau kerwat rangthong ha gini ke benai ke banwan uba presiden Tensong na degasi ulai ke work order ke ba arpo lak tengka ya kesnong mau kerwat na kebenta bantai kemadan football leng baka skim CMSDS. Hagen nisi le don lang uba renik ton leng dot tongkar UMLA kathan uba karnes sosyang UMDC barem ba B Maulong Deputy Commissioner ba B Jerwa Superintendent Kipulit upa IM Jong Kamaharam upa IM Nyandros IM Yong ki Menteri Shnong bat kiwe-kiwe. Mission Don kiseng halang kibewan bani pendu namar ba la idon kam sisiaban upgrade lani ban convert ya kadika surok tam hapo jong kadika district headquarter siapa double lane tenrei na kalian mencoba state government nilai budin haduk mentah kadang saput kadon kata agreed in principle bahkan national highway hakatu kapor giong bangi pediang ban upgrade siakan national highway denrai hadin jomu ada kapsau ka polisi juga sarkar India kakela kasaput no punta denrai kabana slotenat ban pentip ya pi yang mentahi wat ladang impat yo ya kan national highway status gipelong ya kan ika surok ke jompi baka deka state highway naduk nasilong wailoi haduk mau kerwan bat sa tendiat teliki benar insdang ban pentrei ya kan ika project nantai na wailoi haduk kan ika snong aduk rangthong in convert siang ka intermediate lane kan long kaju ka standard jong ka na wailoi hamte hapok mau kwan tengah kemen ken anilala ban pendet ya kan ke project nadu silong hangi hamau kurwan nganis kem tang habo sikenta sipawa lani sikenta artho milik nila ya kapan toy da kabasuk kabasan kata kadik jing angut bat kata kabang mingi kwa ban penurong ya pi ki ba jong ka mau kerwat kam tam hakan ka celebration ya ke jingdap cheese pas nem ka sarkar kadon rengkat bat ka kendai pa prabu a ibabun hangli ki start ban kenji kei kat kendai pa arbon rio imat kumasan pousau san stem kane kamau kerwat keladon Wisnu siwa ka kendai pa prabua kabamun kane deka snong kabala i kabala pro kabala pit kabala dia ia mali jampi la keren siapang ka contribution ka bakani ka snong kala say dan kala ai kiri urat ba jong ka chat benri jongi
kibabon nakaway kapaten siya kawipat kapaten. Naslutunat sibun nakalian ka surga. Banyo ya kanam kapurom jong kasnong mau keruat barakoy. Wat lada kasnong ha ka jurisdiction juga pandai kabahan. Henry penban kadai kejabin. Jong ka Southwest Khasi Hills, Batru kadai kejabin. Jong ka Jat Benriu jong ibarakoy. Kusnong mau keruat. You deserve the best. Nakaliang juga surga.